Musiaisi abonde bala watindela itheni cia thini muthenya munthi kwithia wasiathi mbingini kwate watinda nesa na ende ni uthocha na moko eli nthini wa kilungu cha Thambalala muthenya wa munthi kwithia wathanthatu muvitu kutwa manyise yulo wa Matambya ma Mutwaano na tamana Matambya eli hivo itambya ya mpaka kuma mwaka umwe nginya miaka 10 na miaka 10 nginya miaka 20 itambya ya ing'oi na ni musiaisi muthenya wa munthi tu kwendea na isomo yitu ndi kwatekanetu kwithia wati minukilia muthenya wa umuthi Edawe na ekulio tumanthini wa namba 395 395 na ende tukithati kwata makulio maku engine utukate kwisila YouTube ta Mutongo TV/FM official tikalibore. Asante sana kana mvokedia musiaisi no loto siaisi nini mena inki mekalita nundu Thambalala idhambalalite kila bandu bonde bya mama Lindi miungoni ya nangi mashimba hills nangi mata itataveta Thambalala yithukiwe konde onangi mande sianza no matwithukise through YouTube bwana tusikiza kwa hivyo ninamukethia inyonde na nikwacha mutwenesa sembo inangu dandu yata nyendi museo no kuoneka unaona ngai sawa ni sawa ndi bandu beombalia ngai nungete mumo mwingi na muno akanenga mumo wa kumuthukuma nitunga mubeano ndu mama ma Kitui area chaledi wa ku area ya Kitui AIC simbinda mukawambinda pastor wakwa ulawa pastor wakwa nditwa minyalala yesi minyalala anambiye Thambalala letu mwisomita AIC na muyaye tubike ya kila mundu tiya aginiambia na mwala ya wenga itimuseyo ndio tongia ngai muvea nandina ngai asiaisi ya maito maikoditia makulio makantho cha masemina makantho cha misine ko makoka umandha pe umwambia ni mutabye niba oweno kuka salama ambia pastor ndadiye ninokitebu nindu be mundu makwa mele pandu me nguwe misi nienda mwegada nenda Mathambalala nengi ngaine museni nakuyesitwa nejevendokie twitwa Thambalala kuti karibu musiaisi indi twende tuminukilie ila program nunda tikani nini nitukwendete na wendo mwingi wa muyai ona wewe tuteo kuweta isitwa yako Asante na indi stage ile kana itambia ile ingine nitunемanyise stages twemanyisa ya mpaka twemanyisa ye ng'oi na yutwe stage ya katatu na ni ya bata muno yita wa stage ya donk ya ngiti nikini ngite nono ngite sasa ndeti byakika kukoma amaito yo mwani mukoma lakini ndwe se mwaito koje mwene se mpwa mwaito ye mwene na soso ye cha ye mwene zisi ombwa otweneba ometukyo kile ninetwa nyao mwaito nyengile ninetwa soso onakamisa ndo manyise kikamba mwaito ni ulosia ite mundu ya atometa mami tiki kamba kikamba ni nau na mwaito alama tusiaite na mwalama siaite nyaku kanethe yaku asumeta wasoso na umau mama digital siaya pakindu kita watata kikamba ni soso na umau ala andu siana siumeta shush na babu shush na umau asune mameta wasoso na umau na yuti weta wa soso na umau ila itemwene na ni miaka between 30 years of marriage mpaka miaka 40 kuma 30 years to 40 years like 10 years in marriage nizo itawa miaka ya ngite nikini ngite nasi anundu ni wiayo ni ukoma na edone ya sobewa yita wangite ya chao ya kesongo itagemea nondu amesobia ngite sitengemea nondu ya hizo sio ya kesongo nege na bayiwe mweta twika ya kesongo lakini no ya makusobewa itwika mwanga andu alama bichamya keso ndisi thini wa age ila ya kusiawa etha watwanite wi miaka 30 wi miaka 30 Eda watwanite wi miaka 40 wina miaka 70 ni miaka ya ngite nundu chambe ni wathi retire pinya nuende yena uthela chao mwene juambi ya kutengemea andu ethi wandu ibanga ila miaka ni ya donkey we need mwana wa uthoe chao ndawa we need mwana wa utwae sali
we need uthoe weleu ela ndwaka oithiwe nyumba utethwe maunduni yonthe nundu jumbe na ulabinya wa kwibwa bwania ba na ba ya na ni wa retire ndio miaka 60 ndio miaka 70 na nyo tumeta donkey na mwaito aingi saa cionthe mauso iwe ni kuumania kumania ciana mana mwimaki keka mwakiti ovaika keka mwakiti obuna keka ni mwakwie ukiwa mwaitwa ikulia nondwe na kongisie winenga yo mana 5 nundu babata ena mocha maingi na ke ayulwa kana ciana ciake ciila stage ya donkey ya kwea yu kwangeleka ni mwaitumwe ni noni anewa silingi mana ele ni chao mwana na mukima namo na mwana osu anaumite ilobi na ali kama loli enuke akone akone nyinya asendie lao na mwaitu na hii lobi ndewe ya wika hata udhukuma akoma okuma bibani obala wabikila na yu asendie lao na mwaitu nienda inuka ngone chao mwaitu na ali kama loli makithangathi enuke namo na yu abika musia mwaitu nethia ningwete mana eli uthowe oskali na nyendi kuona akundwa kibuno cha mundu winenga mana eli nye ni wa class cha mana eli na kimwana mo okukonja onatika bakeka wageti obaika tika bakeka wageti obuna tika bakeka na nyinya anena sio chao nyingi muno sia kuma ni ya mwana nundu labda ndisi ena thina ndina stage ndonke siana nienda omutabia amwaitu mabika makwata wanichwa ainge nundu maya invest ni manangie miaka yo ila maibindane ya kwikara ya ku invest na wengi makwatisie we otwaka kila mwaka na kila kasoko na olwa kana muthenyomwe akakua enuke palape muka wake ate chao ate kindu na nundu enuki ate kindu maikwatwa ni chua na muno amwaitumeza na chua kingi na ili komena muka mwana ai muka mwana wende nondu ekala ilobi na muume wake ikwatwa ni chua ninoni mama omwe ai emena muka mwana nundu ya muka kwa cha dhamba kile tichuki na muka kwa cha kikatuta nyumba ya cho kikaseubya na kindi kidhambio ndikijikata kidhamba na nundu we anatuma ila itamba sia crochet ila digital iteze kwikana kutuma yeze otuma yise otumwa ijesekewe na wana atuma isu na seti emwe aitangili nyanya na wethia awosa tacha tawia kwa amina kututa nyumba yake na kwika ailika nyumba ayose itamba yambia kwikata na wethia nyinya mu nyumba atati kunza atatie ni mundu muka wokomo utauma nyumba sasio ndeni kwa na wa muka kwa cha dhamba ethamba nesa ebake ka makeup kake nesa eseubye nesa na nyinya wethia ethata nikiba mwana koko ni wathinie mundu we sasio ndeni mauta atita membesa mebakawa na ayulwa kana muka mwana nukumantha mbesa yu amaitu aingi makwata sia we weteta ndenda muka mwana ayikala na mume ndekwenda menu kama ithiumwa mwaitu mwana umenu kama ethamo kita kuthiumwa tanisia amwe maenda kumamucha no mwamuka amatila mwikata yukwani wenda mekata surely yu mwana aumie uyani na muka me live moka musemali relax ayuka omedukesi ndelesiani no mwamuka amatila kana yambe autute yaba punza atutite nikenda mekata nikenda mamuke nundu ena chua nundu de na mpesa nyena sia either ni batonye ka mundu wangai umbithukise invest sasa ku nundu wabya yake ukatwika ngiti ya grant ngiti ya grant ni siana sienuka ewa moyo sioka ikuita mikate na sioka ikuita misele ya vishori na misele ya shindano nile maete ewa moyo na mama bikaili ke kompeni ai mose amboso ai makwati ya ngoko ona na wangi mayowa kabuli mwana kwa nundu weka fridge enda wiki ya nyamesu weka hata wesa yesio musiai na imukulia ni wetha mauta mangali we utenamo musiai kangu tabia tila simasiana sio nenga tuje asiana si tutethia chaguo Veronica na tulotwa kunduka yetu ikuteja nundu tuika utethia wenda tu utethio katwika ngite ya chao tuwe asiana tusiona sienzeo na siende nesa ukona menuka
ngona mwana ola wakwa na mukameno kiteme atanu na kakaliko kabeti kake ke kanake ke katheu makalika nyumba ciana ciakwa cile chao na ndiona esuku wa mease Biblia yacia mundu mwi anengai utio wake esukue aya bandu kondu esuku na wasomethia mwana na wamusubia without wa invest kondu wa children ciako ciana ciako esuku nundu mbesa ici wasomethia mwana makeri wana matonya ikadia ciana cio nesa na mabi kama kweteke na kuimombania nesa na wimanengo mbesa ni matonyo matena chao ngisi ni meka shopping ni meka daza wina cio mubukoni imbesa ni ciake no me ciana ciakwa kakiditi kau mwithi muthowete kala mutena jao muteinako na wimombania na simbla siba umusi kuyitha miaka ya kucomplain itha miaka ya health problems niguo aingi mena thina wa sukali niguo aingi mena thina wa kwambatwa inthakame niguo aingi mena mathina maki miongo jita wachao kwa ruaku arthritis mutambuko we miakani ino na niyo mithenya mithuku ile nawe tuwe Solomoni anaisie ibuku ya Ecclesiastes timutabania kilungu cha 12 na muswambe asia tana wanane wako mithenya mithuku itenegara iloka santina utanu thini wayo Choto di stage lengi. Tunambo thindene wa stage swingi kana itambio ingine ndoto ya musiaisia either ena alusi kana graduation kana baby shower kana birthday kana ngone mwaitu kana chadi chonde winacho na ndwena kiwanza cha kwikia oyingi kana nukwenda kuma luchando maku na wimanda bandu pala pena nzebenzio na batuli unesa tena kelele na bena maliu masio mafresh kuma mondani thokea hoteli wa Zamar Springs ula we msini wa masakule loni munene wa kuma sawa kuthilovi wilikila ndene wa soko wa kithine na ende no kwithwa utono bikandene wa hoteli usu wa Zamar Springs ekatukwate utanithia ndiku ya wende na kutumia dia ya mazpoa. Musiaisia ndino ya kilungu cha Thambalala na tende na kumanyisia yulu wa Matambya ma Mutwaano na ende nani wa mundita mana yulu wa itambya yemwe kana stage yemwe ya dog stage kana ya ngite na ende musiaisia mutayena tutavya kana sunila stage kana nila itambya asima makwibanganesa ndene wa stage ya ingoi mambe ya koma angasiana siyo ndedi ya kumania siana ende hekatigwe itambya yila thingi niyiba na niyo ya muthia. Asante sana musiaisa nundu nini sendunesa umavu TV ni ongelanga wasia na laute na mo yuko ni asimu ume pekindu kiende Thambalala stage ya mwiso ni niyo ya kana ni stage tumita eat and die naija right ezi anu mayendete kwa imeukwa bila jawa meandu akamba wa mea no kwa iwe ndo amatabia naye twila matasi twila matandi lakini ndeto yanga yikwa sengai ayite mundu oyimwe kukwa kwikala rayo na kwikata na ni lazima tutakufa ni lazima tweyumbanisie kikuo ona ethi wa wiba na yuni nene ethanga ini wakunenga muno wakwikala myake nondo kila ibinda pai mundu ngayotosa ona ethi ni wa stage lakini wabika stage ni no ukitaka usitake unaenda ona ethi wa wili ata wipe wo ina bate wo wi muthembe no teja muthembe nundu ni miaka mithuku na ni between tuyase ni miaka 40 ile ngi 30 na 40 so 40 to 50 ni 40 to 50 na kwambata mtu anyo bichone tha kwivichana lakini twase of 40 to 50 ila wina miaka miongo kenda na yana Yesu miaka miongo kenda na miaka yana nenda umbithukise mwana umbithukise ethe akuno kunengeta miake no nengeto miake so kana inyako jundwe no ndongi ati okibetikeri saini wea keke kale nao na maito kana keke kale na nundu andu asumji mayetikila muthukomi mayetikila andu matemo na metha ni manyuba andu nitakana kanini metha maile kana kanini yu mundu ambatau na yisa kwambia kuthea na ni uthuku na wathauka juba uni boto nyotie wa kiumo ona kiumo ndu ikwata kiumo ba ya kuumania wanengana mana ugumania mana juba aba dogi stage mwimake mokwa watu yeka kaka thuku iyo na mainonga iyo na maima juba uma ito kugila kaima aitoto waikita ata oimite oikite maundu make lakini baimi yake ngi ya na unu wandika
ukethia yu o nde undongi ati omumose mwikalae nake kana ethi watwetha mwilobi mu organize undu naguo kwikata kusubiwa na naguo kusubiwa nundu ni miaka ya eat and die na ti mingi ni minini muno ya usubia na anewele ulo kwenda ni la umunenga ele wa munenga le wa yeyomba angimoka yacha musyone wesawa nyaona nini se no ni ele agasa isu moya na ya saisi umakwikata na ninaisie mwaito ndi chao ndi mwene pe mama mwa wa kwitu na mwithie ayewa esta nyinisu ni mukamwana na wethi ambendete muno na pastor wake na ni wambendete na yu akila sio tekalanga yacha Grace ni okay okongethia aituma mukamwana ndi ukabundithia mukamwana aimuthambia aimwikia pambasi aimunenga leu na wethi andete kila mundu ungi amukwate na bawe ukamkamane wa musubita ambia mabasita kaka ni kaumanete pyo ni kaumane ukuja na kumwa itoje kwa neso ambia ni ngukaumania niki nundu wa maundu ala keumbika ba ndese mayenda ona wi muthambia ndekwikata ndekwenda ona ndogo lakini ucio anena positively aimbia emumania ebitamia kesu athambagwe emumania kalemia kamingi enenga wele wa mwithi yake yetwa bakala kafida vida akanenga we katabila wo makabetika nina kaumania kenengo ni miaka ya usubia nao ni miaka ya usubia mwaito kumanya ena leu kumanya ena no athamba ni weba kamauta besusu wako mususu wa nyakwa ekalile miaka mingi wethi na ndona athi ya thelile ili asia nyene baka mauta meunyunga na ni thamba na Lexona wa muthambia ke baka ndi ngulwe ndathamba enda Lexona na ni mo athamba gwa namo na ndwithi ateti enyumba katete kulia kwa moko mwa menyumba no mainezo ibondani na teta saomwe kulia kama emiyo ndani niki ila nyene wandia ima that age niyo ya kusobia musiai na ndukula sia muno kila ukweta ukula sia muno kila umwika nundu ngayetha ene kuyandu amaitu moma maike thina na sio mbuya beke ndungwenda uweta ba musesi ambithukiisie na kikwewithia ngaiwo muyo musiai ndwa musobia yila wai utonya kumusubia na yila wakwa uisovya group sia WhatsApp group tangi wa million na wisovya alambe no yiki ambancheti ya milioni 10 kana milioni 5 kana milioni ile no yuwe ya ngizima enda udhoya to kana menda kwikata nyinyi manyani kule zembeza isio nde milioni 10 ni yake ando myself sia na nyaku ndo amutu asitali kibeti tundu akithoya kiatu ndo amathoya muka mwana umbithukisie ndo amanya mwenyu ekiangwa yiba ya ndani ya nthini kwani ngwasi ya nthini sia sia ile tothoa no siana na maima kuthoa niki bithi mda wakie ninya kalawe tengwa ya nthini na wani wakumbanisie paikindu kiwitha sia water mwa seikwe maune wandaiya na ine wandaiya even miaka nino ya eat and die na yeka kuwa nukuthini andu wete nendo athina sia andu mutumia omwe ananthekisie muno muka mwana unethie ewa anyinya nethe mechao me burden na mathi kwa nyinya athi kwa ya ilobi athi kwa kwa ilobi eya mume mwitu ba twete thina bana igwa nike go ndai kwitika ba ilani mwitu ni ekata nasio ni acio ke musie etha nukwenda otethio tukamutethia acio musie nyinya wenuka na kibeti ngo thinka tabia nau akole ja kibeti juke kayuka iba ilobi aya tabia the amwe mwitu ndie ndayuka ilobi ekala iba ka ilobi okite kwikata mwitu kwanza ni burden muno enda tutukia burden muse ucio ndo no sianeka alaise ne badani alika athi weko kibeti cha umaloka okikukunza athi ame akita ndani tuzazile na munengie ndai ama mea na umala kibeti ke itozelela jethi amaiba kitanda kula wa umaba no ethe amwe ninye na ame abuna na uma mana kuna uneke athi oza malatu mendaka athi ile la ibelani
now amea niguo mweka mwamea kitanda jago mweme amea kitanda cha kondu na mea nikenda mweke iwe tutatu ibade mwatuthinisie muno kwanza mweme mwatuthinisie muno lawa na uma yekitandani mpaka mina standard 8 ajekata ayuma ku ini stage ya kusubiwa na ngimindu kila mwithukisia nienda uneno maundu atatu mabata muno waidete kumanda ndini wa kila stage sionthe pebata wa kumanda kwikala kindu kita wa balanced life na balanced life ni yeba ni kwithiwa na money in the pocket. Always money is very important. Toilet othuku biblia ni ngathi mawia wa moko menyu etha be kindu kithini sema mitwano ni ucha kwikala mana mundu ndekwenda kwikara kuthukuma endo tinda simoni mundu mutumie umwe yani ndendo manda wia ingi enda kala wia ithawe ni lazima tumande mbesa etha ni twenda twikale thayo musio tu invest miaka ni ya kuinvest kindu kila kingi kibata muno nthini wa thayo kita wa knowledge ni lazima twithiwe na wi please umanyini wa bata muno kumanya ndu twairite kuandol thayo nthini wa stage la tuyo na kila kingi cha mwiso cha bata muno ni kwithiwa na Yesu mathayo ni maitu nikenda nake akatumanyisia sabuli wayana na miongoni na muonza wiasekeka Jehova waka nyumba alamaka materia uya wamana na keka Jehova osubia ndua alama subia uya wamana na ndimi inukile na kwasya musiaisia wito pekindu chabata nthini wa stage sionde na pe principle ngwenda ukudroya yita wa sword principle please understand your strengths mundu kila mundu ya strengths yao na duka atwekithia mundu la ndatweke yolota no peba wa Adam tweka nina wo wa kwasela mundu muka mathina mali kama Mutwaano ambosi ya siasa I am first the problem realize your strengths in your marriage chakeli weaknesses TW know your weaknesses ila idhe inasema eka kwa na weakness ya mundu wiba ya mundu longe ti mama mume anatinda imwita malalwa petanga malalo bisinala malalo medama ile lameda na no ayetete ji malalwa ayetete ji na ke mume ana inthongo mukeso muya eka ngutavie thia ciana tukatwika ni tuwetania nthongo ici muci wiba muci undu ikata higalika chama cha musikali wa masaku na wa kilunga buku ni wakasomi kikamba cha standard 3 ni chetu asoma mukamba wa masaku na mukamba wa kilungu ayungu na wa masaku aija matenge na madi masinda maka sisi wala mulunga na wale ya wa kilungu ene matenge na kwa masaku ene jao ene ngumbo ndithi na wa Mutwaano ni wosu kila mtu akona weaknesses yake weakness yake na kila kingi cha katatu wale itakusisa there are the opportunity mwene kana ngainu munengete kukwata na as a family mwake musi wenyu na kila kingi mwale itakusisa what are the threats cha mwiso ti what are the threats ni chao ni in-laws wacha wakwe kwa semu yao mayipa la mailite kwiwa ni chao kila kiuthinya Mutwaano wenyu ni mibango ya kando tuwekane nayo ni ulala tuwekane nayo ni ndeto munyuka ulotinda unene nisbeti ngoni cia tu na Biblia inaisenika ba kwikala kikotoni cha nyumba kute kwikala na kibeti chekita ngai na tutedie musaisia na musi waku ndikuya it is the best kwaku ni baba seo kwaku ni baba seo ekase kwa mutu ni baba seo na nthini wa stage la wiyo ngai ya yotedia mwaitu athima ciana ona cio kaite kindu cikata ciathime ukwa mundu ni andu amake pengiti yitu ya kwitu ya kwitu yeta wa kilinga na yu ya ichao ya imayo na ya kwata nundu okathiwa ito kilingo kilingo isempa yikwata yikwata mbuku nundu ni yakata ni yakathiwa ai musi mwana akwa siombua wanangiwe ni kwemo kathiania no kathia kilingo akwa kibetie chakwa museu wakwa ciana isi akwa nundu ndona andu angi ona mamu tuima kaseuba moni matiga mako na witindio mandanda sio komoneka wa monyo ando aso wanda kene tikisio there wa monyo no diwa mesa kana dio mandeza manza wodi uye bunyo ika unenia Yesu ni sawa lakini mundu ya akili lazima
mweme kueleanwa mupitukane nundu mathokame chondoni kiu mae mokongolanya pailu. Haya, asanti musese ni kwa tia bikiana kwiwa kila chabata ni ika ondo waile kwikwa nthini wa Itambya ya Mutwaano yila uwini kenda ndukabike bandu wambiye kukuma kana wambiye kuma ni asiana mana nundu wa kwitha watu miye ibinda yaku nai ni musesya ndio kwendea kiyo cha kwa ila atu kwa maneo nthini wa kilungu cha twadimwe tiwanesa.